German Kaseng Federation of Piggery Farmers Meghalaya uba Prosper Dorphang uletho bajan baro ki baris nyang haboro ki district jong jala Meghalaya kilamat ke jingya ke bakraw ba hadin ba nadu usnam arja pulai ba kila shim ke mission piggery livestock scheme jong sokar jala kila hab ban syaram penban kadaw kabakini kinong risnyang kiba ke jingtmu hi kalong bandi hapo la ke jong jela Henry ke jingwan sar jong ke klam snyang ke belah tip ke African swine flu ke padang don hadu menta paro kisnyang ba kila ri kila yaplun bat uba dorphang ulet huru ba jan baro ke do snyang ba di hajela dei ke bawana bar jela uba prosper dorphang ula pentim bayagi snyang bawana bar la penhe pensantang hapo sanmnai kum kibana ke jela bat ke dor uwe usnyang na bar jela ulong kasan hajar tingka kalba ubana ke jong ke jela ulong arpo hajar Henry ke jingkwa jingkhia ke jinghe jingbhau snyang kale pher baklabang alor kini uba dorphang ula penpau ha kaba ningkong ya ke jingkmen ba ke sorkar kala ai keram kaba omdan kam siu sun Henry ke jing e pan kalong ba kamdan ke jing penslur ban kentiu ya ke yau kahan kum tau lo ong bala hab ban tau no da ke ni federation ke bala stang nadu karpoi tere kuleber mentau snam ban lum lang ya baro kinong risnyang ha ke jingelang ke ban long ha kat praterek mentau panai ha ke porsh puji menstem Amar Persha ke Jakasa jong Chief Justice ke Jela Meghalaya banya shim ya karai halor kini ke jing e baki man. Mission jing e ha ban sil ya se nama ba ka dik kelam. Ni kedua untuk kuat ba bon hi society la ne kino ki bashim ki kulon. Ki kiap totally 6% kiap. Mereka ada mentangi pada jing dan berkuno-kuno na kalian. Ni ki bayok ke kalun bat ke gorman nak kadang wan apa ya kapan priang yang kini kuan ba ki press di media ya kapan ka jelah ki juni kan tip ba ni kum confederation ni lah kwa ya kapan ya kenduk lang ne ya kapan form no ya kan confederation kenang ba paro ni ki besin ya kan kalun kinwan ha ko setri kata kali apa jangka nikah federation bijang ya aku juga pun misi urupan om siki baik-baik di bayo di nikah ya kinong senang bijang ya jelah boy ba ni dan don ko meeting ni sini panuan apa ni na federation ni mas pembaik makan long hak ni tarik kita tarik apa jong ni nai mat ba dia ka jaga mat ya ka por ni sa berbenahi ada komedi dan bagi di press media maka diberi kejela kami nadu ki jantia kasih mat kunjur perlu garu kejungi di badan sipi tanggu bikin wan langkah ke sitri jangan federation kejungi dan lengkot dah kena kepo asu di banai publik nak kalian joki baleng ba kejungi press media ba ki bayu i ba sunung ba keren kejungi ba ni dah dapat ikut-ikut training kita ni sih mat bangam kelar ban om ba na gilian kilang mat jengi ki sedon ban ni persan ini sini nak kadang masuk berpat syaki para non susung di jengi ba ki bayo ikut figure mission house dalam kantam ki phase 1 ki bangi ki cerita kinwan ni ko bani jilang ban ni sini tang ini ni kondisi sedang itu tak kelam kas sedang kan no arah cara apply kat tu mentaru kadang peteng te ni ki ba yo kate ru minum la su peteng kan nama pala dan peteng ko Jepang kan peteng ni te nak tahu inde bendon ka kap dari bani ya ka installment let's say ko ngi ben su hapang pandai kamdon ka ka dari ka jing sesnya ngadai ben longgap no mata si support kanang makan ke Jepang kan nom la ban peteng kata kalun par usnem ifiasim kadai hau ar ki de arja apply apply
Kemudian baru hi giba 4 laksi ta kalun mo. Yang kita tiba lah siu lom kecimut kolong kumne ngim deh bagi kobar nak barisnya ngim lom lah ngim lah abad siu dah kapangi riaksnya Henry dah gue bisnes kijungi hap ni hap man kobar on ikti market kita dah install nak kolong Habi dia bata kayo fi ong kumno fi ong bata kayo kayo. kolong kumne ladan kidon pada ki society lani kitu ki besim yang kitu kolong kisnyang ki kidon mereka yo pada kaya per nomor kisnyang nambar kiwan kador kejuki kalong tat kejungi kala nyim habangi khen pada kanamuan syu kan kat kumbujin dan rek kumno ngila ban penia yo kejungi haba usnya mo bedam sau ko kilo ki gidi kat sawajar kat sangajar ni pada ni habdi arpo teman ubenti yo kajingkhia kade keju mereka dor kejungi kala khame mereka ke quality ko per ke nomor bawan apa kide kide kisnyang baki kiri te tam sawana sanna along bandis na ni bade ni hab dunar ye sistem ni hab bende te kejinglut kelabon kumno kan nyela ban kabar apa ketiga La jekren ya kata kejing wandung kita kisnyang na bar pat long bakal ta kayo kis ya. kejimut kejungi lembah kan ke federation ke ai ke bangi ya kendukum kinang kisnyang mat kham tam di pesin kan lun ni sastang bang ne sikmat Menu pistang ni ka federation fi ong. menta kadang dai sipenai tame dan form ni ka arpu tribune balai apa sa arpu Arpuwe. menta unai Om tahu. Tanggal ke venue ke ba ni lang penbai ba katarik na banta ban long itu meeting ke sawan long na kwa ba ngan long leng ba jong ni ka po ngan kren no si sindon ba katarik kan dei khapra bat kapor kan dei spo je minister kajaka shrub beli bang Bangalore number 2 Niam Justice Chief Justice Resident River Road Shillong MLA Bangalore kacaka sa jong iba Bantito Lengdo Arkundai Mokundra Constituency Meghalaya Legislative Assembly kacaka kalong hakani kacaka parlok kijungi di bakwa ya bapak one kita di nomor phone kita nila bu atau sobat ban kolej tu nomor ki nang ila ba ai chirap nak benta kita berhenti kacaka hatus Khambun person hi kisnyang gidi banabar ki bangi bam hangi. Kan ada mentah kalau mentah kau long ada mikran yang katakan jadi sisa ni nampak kuat man kran dari lah cek tapi lah kali kalau kumne long nisen ni kalau mengomen kalau ba ipni ikado sinyang nane ban yo bam yang ini nane dah bergomen ke ayam ni kalau nane ya kis what excuse mo kadang still ada mentah kadang kalau nak ayam sinyang bangin sinyang te ni ba dingin di siya sinyang habang sinyang ke benar kiwan tapi kian encourage ni ban simlon kian encourage ni kiskim habang sinyang na bar kiwan ni ba dingin dig no kawai kata kabar kalong ka quality ka lai pha te kajimbang ka do lesek ban on no de kajungi ka bang ka nantai ka ni ndre manta ba de aman kilawan nantai ka dor batat ki brief ya le batat tini ba de no ni la ba ni ki Kisah dia kijing pates ni kita. Kada do menta long kani ka dandai kesin bum den kong ka bangi kum ka federation sta dan dang ne sikamat minta mod kita iki ba dan kan nakane federation ni sim ka rai Long gidi ki bona bar kan. kada do menta ni pala ban on kata la ka don ne kam don re ni long lang ba ka federation bun ki bangin sai keren ki ban ni nyatai ki don kum kita ki menta di ban ta plan ni kan federation kedai kawai kedai kemakte baar kedai long ba kumno bangi la ban cover up na ban ta tiba lun ko bangi kum ki society kita ngila lepsi ta ka ko ndai kata ka dega first priority jong ka federation dan nang ne sikmat dega iga bakum ko federation ai kedu insim ki ko ki la maya ka ban ya trela na ka ban ta cuma state Kamu kini kisnyang mafishim na sarkar ko makadi ka loan ni kanya. Kadi kecero balat interest in limit tama. Nataka cross pada itu limit kalau tiga kalau non interest. Ka encourage ya ka loan kamu di ka market kam encourage. Kami encourage. Kadang mentak market kami encourage. Kadang kalau jengnya begini, kalau EP bah
thì cũng được dễ còn siêu Là siêu sai. tak ada mentah lihat nu siêu kumba kat nu masyarakat tapi lapan ai figure kat nu Ya, kan ada mentah long marang figure ni lam banai tang ba ni ong district wise mission district wise mah ngam bakala ba kala de totally baru district haka district haka state ke juni syakta tang kidam tak de ki church society la ne ki tu ka farm ka kham jingai na pajik na ka jaka ka ba kayo badon pajik na ka snom ba thau tu ki da kham la rai ni ba de na khoi mainly na khoi ka udon ni surok banyan gohati interested ro ki mat kawan nan tai ka spread ka jing pang